stižemo u Tokio u planirano vrijeme sletanja. U redu, kapitane, imamo divljeg vanzemaljca. Kako ćemo ga naći? A da počnemo s eksplozijom? Okej, sviđa mi se. Počnimo s eksplozijom. Napokon malo akcije. Okej, vrijeme za naoružanje. Lisice od Vitana, potpuno su neuništive. Ne trebaju meni tvoje spravice, lišće. A znaš zašto? Jer sam sačinjen od 1.000.000% sirove snage, tako je. Slušate me. Letimo iznad zone. Ekipa, jesmo spremni? Vrijeme za show! Gle, ne znamo točno dolje Godzilla ili Hello Kitty, ali dokle god se držimo skupa, ništa nas neće zaustaviti. Okej, Team Sonic na 3. Jesmo spremni? 1, 2, 3. Team Sonic! Pričamo o niskobudžetnom letu. Nema grickalica ili filmova? Imamo odavde. Što se ovdje zbilo? Neko je Ganu naprašio tur. Oči širom otvorene. Tails, status. Wow, očitavam neku energiju van tablica. Milijun posto sirovine. Ideš, ekipa, vi vidite ovo? Izgleda baš kao ti. Nemoguće. Vi ste šarena skupina. Oprosti, zašto izgledaš kao ja? Ja ne izgledam kao ti, ti izgledaš kao ja. Zašto izgledaš kao ja? Okej, znaš što, bit će lakše ako ja postavljam pitanja. Ko si ti? Zašto izgledaš kao ja? Ovo je gubitak vremena. Skloni se prije nego te ozlijedim. Ej, lagano kompa! Mi ne želimo borbu. Zapravo, Sonic, ja upravo to želim. Ne sad. Zašto nas ne prestaneš gađat autima i jednostavno siđeš da popričamo? Upravo ste skočili iz Ganovog helikoptera. Mi nemamo o čemu pričat. Neka mu bude. Jer ja bi rađe da popričamo našim šakama! Knuckles! Stani, jesi dobro? Nisam baš, ne. Aj! Ko je ovaj tip? Ovaj je puno impresivniji od zadnjeg ježa kojeg sam razbio. Okej, stari, stojim kraj tebe. A sad daj, ne može nas srediti sve odjednom. Okej, sredio nas je odjednom. Slabić. Ni slučajno me ne pratite. Sonic, znam taj pogled. Pratit ga sad je loša ideja. A kad me to spriječi? Da te pitam kao jedan još drugog. Gdje radiš pramenove? Ej! Pogibeljno vrludanje prometom je moj štih! Oprez! Jež na cesti! A zašto sad bježiš od mene? Pa tek smo se počeli zabavljati! Što više laješ, to te više želim zveknut! Pazi!